Tiprasa koktuma thunarokni koktuma nahanani bagai sangrong sala khumulung press club visit khani thangka hasteni cabinet minister Shukla Chora Nuwatia khumulung press club ni jaga thaite CTA disi hapakni advertisement policy no thuyin khumulung press club ni osama robai kok salaka mantri Shukla Chora Nuwatia abo haikini asalo edisi hapang bai rizal khumulung press club ni jaga thai bere nakha hasteni Tiprasa cabinet minister Musang Shukla Chora Nuwatia Dakno allotment bagai SDM te DM by Cox Halainai nei saka Mantri Shukla Chora Nuwatia abo haikino o issue te hasini Mantri Okrate buak grabai go Cox Halainai hri saka Mantri Shukla Chora Nuwatia asani visit panawa manjaka khumlung press club ni president Osumai Deborma Tripura Engineers People Press Association President Gautam Deborma Organizing Secretary Brojo Gopal Deborma Tripura Photo Media Association Secretary Amulya Deborma Nok Khoboi Khumlung Press Club ni Ozama to Ada sini hoite roh sakte alam ni juga santiama Malaikat hambai tini sini Tiprasa amtrani bagai sang jora-jora salayo sini social media belai society ni bagai important abno base klai sini 2018 government change sangmani loge no sini honorable chief minister former chief minister Biplab Kumar Dev bini period bini presence sini khumulung ni TTADC Tripura Tribal Area Autonomous District Council area na base klayai te sara Tripura ni Tripura sani bagai kaisa platform permanent platform sangsawi rijaka 2021 ni 5 तारिख मार्च और जगह Tiprasa Press Club Hongsijong नहीं state government ni bisingti klayai abano inaugurate khlai rijak mani bo jong tininu ka prai 2021 hingga tabuk 2023 prai 2-3 years kasama jawa already lai thangka tabuk puna borok ni permanent tamahin location tak puna rijak yapo ka abano khnabai tine ang sakbai thang sini khorang ni chief sini Daronjit Deborma tekoni team sebai khai khumulunga visit khlai thika era sini old building tongo abo belai khino khub kaham hatar tei nai khang kang ka khum nai chatok building kotor kintu bisinga thangai habai nai khang kai mungsa pana korei kai abo borokno aro jagauna temporary shift khlai ton mane apna tabok sini ADC bo sini bubagrani leadership ADC प्रशासन कताल सलाइजाक मनि बिसिंगो borok tabuk phano ar jaga bo permanent settlement rejak rejak nai on the process aboni bisingo dakti khlaini bainani ongthong hnai
आं दिनै स्पेसियेलि आंनि बेक्तिगतभाबै फाइ भिजिट खालायै नुखाफोरावहाय कक सालायगा गोबाग्राबायबो कक सालायनाय मेटार नतयै कारण सिनि तिप्रासानि बागै कायसा अब खूब इम्पोर्टेन्ट जिनिस निने सोशल मीडिया आपनो जों बेस खालाय आपनो इम्पोर्टेन्ट खायनो जों दिनैसो पर्यन्तसो जरा सफायो कारण अब सिनि डेमोक्रेसीनि आन्डाराव हंगांका जों फोर्थ पिलार हिसाबै जों बरंनो बेस खालाय जों बरंनो इम्पोर्टेन्ट रयै सामंतांगो कारण जेकोनो व्यक्ति जेकोनो एलाका जेकोनो सोसाइटी जेकोनो कम्युनिटी जेकोनो दफा ब जदि पोचोगो कानानि थांगांगांकाय जोंनि मीडिया रखनि भूमिका बेलाय इम्पोर्टेन्ट मीडिया रखनि बागै ताबो जों बेलायखाय एप्रिशिएट मावलायो बेलायखाय हामबाय मारो जोंनि तिप्रासा मीडिया सोसाइटी दंनाय रखनो जरा यूट्यूबर दंनाय रख जरा प्रिंट मीडिया दंनाय रख जरा नेने गोबां मा जानि जा जे सुंमा जरा तेखाय जरा सोशल मीडिया सामं थांनाय रखनो आं बेलायखाय हामबाय मारो आसो जराबा सिसावै फायमाने बागै ताबो नगा आचुकैफोरनो सोशल मीडिया नि सामं थांगो गामिवा आचुकैफोरनो सोशल मीडिया नि सामं थांगो आबनो ओवरऑल जतन थांसा प्राय कायसा क्लाब बरना कायसा परमानेंट ऑफिस होननानै बागै आबचिनि जरा गभर्नमेंट दंनाय रक जरा अथॉरिटी नि मताबा आचुकै दंनाय रक बरंनि मास बि आबनो इम्पोर्टेन्ट बरकनो प्रोवाइड खालामनानै नांगौ आबनि बागै जों बेलायखाय हामबाय मारो सिनि सरकारनि जराव जों बरंना प्रायोरिटी रुबै जों बरकनो सिक्युरिटी रुबै कायसा तिप्रासानि प्रेस मीडिया अंथं कायसा तिप्रासानि प्रेस क्लब अंथं कायसा तिप्रासानि प्रेस क्लब नि कायसा प्लेटफॉर्म अंथं आबनो सिनि गभर्नमेंट नो बरंना प्रायोरिटी रुबै असो जरा बरक ताबो सामथांगो दङ बस गांगा बरंनि जेतानिने परिकाठामुनि बेपारा जों कक सालायनाय आरो एडिसिनि अथॉरिटी बे कक सालायनाय महाराजा बे कक सालायनाय त्रिपुरानि सिनि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दङ चीफ मिनिस्टर बायबो जों आबनो कनसाल्ट खायो जों कक सालायो डाक्टि बरकनो कायसा परमानेंट प्लेटफॉर्म दिनानि बागै जों चाइतबै सामथांगानो माबानि बागै दिनैनि आरो जागाव फाइ भिजिट खालामनानै आसो जरा दिन Kini belai hambai maru sini honorable minister sang Suklasara Nuwatia ini naikol Mumbai di Prasa kok tomatum nai rok no untuk kaijak mani bagai di Prasa kok tomatum nai rok bahai ke tong bahai ke samung kelai tong borok ni lenglat hai tong abono nanya ni family bagai जों जतन साइमानो लाई थांनाय 2021 बिसिनि 5 तारिख मार्चआव हास्ते हापांबाय हासेनि मन्त्रियावग्रानि बिसिंति कुमुलुं प्रेस क्लाब जे प्रेस क्लाब नि प्रासारकनि प्रेस क्लाब नि जागाव संसाबै रजाकमनि के बताबो बिसिक दांगानानै थाङै दङ बिसिकनि अलरेडि लाइजाक प्रेस क्लाब और फायै कुनो तिप्रासा आसुकनानि लेंलनानि कलमा जराबो फेननि नबारसानानि और तंगति न्यूज रहनानै आबो परिस्थितियाव जागाव तागुनि जों जतन साइमानो चिनि बागै हास्ते हापां दङ चिनि बागै एडिसि हापां दङ रावबो जों चिनि ककुमा थुननाय रक हास्ते हापांनि मानथाय मायाखे मानिया जों लेंला थाइसु चिनि दाबो बुकरिखौ आवन बागै जों चाइतगै दङ और एडिसि हापां बाय कक सालायमानि लगे चिनि गुबाग्रा बाय कक सालायमानि लगे हास्ते हापांनि मन्त्रि रक बायबो कक सालायै चिनि प्रब्लेम जों पार्मानेंट सल्यूशन बुजाकथों ओ जागाव पार्मानेंट बिल्डिंग तांजाकथों आगरतला प्रेस क्लब दंमानि हायके कायसा डेभलप प्रेस क्लब खाजाकनानै थों आबनि बागै दिनै अनरेबल मिनिस्टार फायै कक सालायखा बो कक रोखा डाक्टि नबो इशुनति डीएम बाय कक सालायनाय एसडीएम बाय कक सालायनाय और डाक्टि तिप्रासा प्रेस क्लब कुमुलुं प्रेस क्लब आसायनि बागै साइकल बुजाकनाय अब हायकेरा नरनो साननानै मुसंगो जों एडिसि हाबांनो हामबाय मारो जों डाक्टिनो ओ जागाव 10 घन्टा जागा जोंनो बुजाकनानै थाङै दङ एलटमेन्टनि प्रसेस सोलि दङ जों खाथुमो जातिनाय 2 मासनि बिसिङाव जों एलटमेन्टनि अंकरि थायनाय एरगो जों हास्ते हाबां एबा एडिसि हाबांनि खाथि साइटम नाहरै जागि दङ र चिनि कटाल बिल्डिं मानानि बागै गुबुन बागैनो बतिनि स्पेशली बो विजिट खायगा तै गुबुन मिनिस्टार रक बचिनि तिप्रासा मिनिस्टार चिनि एडिसि नि EM rok CM rok sekarang mau bikin pelajar borok pok jak, apun punya jenis discussion like apa sekarang jorok buat discussion kalian itu.